aray bayan mintinay ing kakikibido insyaallah koyo iti kong benadakong yung masyaba fil Islam aray golle suka ping ko behal fin akong ina Islam non kondo ka munatude jabanan golle wana barkiru de fomme de yalla swala ya fo bakatu jimendi kala no yalla selimo kala gite wala itu andalen uta goto hoti du e bakatu are no suka ben e betinno e bedito andi ben nay kapula ben na o mo fiji ha nawi o anai ha o ma fiji ha nawi o anai ha o ma wobe go ini nano wo penyo ndugu se wachani wakikala hakani mzipo nayo beno muri mutale sera beno beni ndugu se wachani wakikala hakani wono ito don kare suka ben alalo kando ni majorite kando dubbe ala okibe famuji ala hede moja ya sallahu alaihi wasallam ala fatiba tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وعلى صحبته أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء أيها المشايخ الأئمة الدعاة الحضور الكريم أحييكم بأطيب التحيات وأزكاها تحية إسلامية أخوية ودية خالصة مباركة وطيبة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تفضل الأخ الأستاذ الجليل الشيخ إدريس، وموضوع محاضرتنا هذه يدور حول دور الشباب في دين الله سبحانه وتعالى. إن شاء الرحمن قبل شروعي أو دخولي في الموضوع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم أيها المستمعون الأعزاء الأفاضل الأكارم الأحباء من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه.
وأسأله جل شأنه أن يجعل كل كلمة أقول أمام حضراتكم الشريفة أمام هذه الوجوه المنيرة بالإيمان والتقوى أن تكون الكلمات خالصة لوجه الله الكريم وموافقة بالكتاب والسنة ونافعة للأمة المحمدية. Para musibbe julɓe tedduɓe neniraɓe am, karmukoɓe am, kohoɓe tedduɓe, mawɓe am, kohoɓe tedduɓe, haray ɓawo nde yettuɗen Allahu lanɗo on subhanahu wa ta'ala, yettiniɗo on mo tawde sabu yettugol mo hara dullanalimo. Jiiteli Allah ɗin hiɗi hurɗini, hiɗi muusi, ledde makko ɗen no sakki, hiɗe hurɗini, hiɗe muusi, iwi ka ledde gaburu, ha ka ledde garngal, ha ka ledde sirate, ha ka ledde yiide jahannama, no muusi, no hawni, kono piiji ɗiɗi pet si e waɗiɗi hara en daɗi ɗum ɗon goo. Tawa kadi ɗum na ko metti fi kadi, koyo en jarno Allah, jarnen mo hara en dullanare mo. Ɗum noon o ɗaɓɓire, jarnen mo kala ko o waɗani en, wi'en mo o jarama, wi'en mo merci. Ko yimɓe faransiɓe wiyata ko merci, yimɓe anglais ɓe wiya thank you, yimɓe espagnol ɓe wiya gracias. Mbam ko ɗum ɗo patron on ɗaɓɓiren, ko yewimo merci, Allah ko ɗaɓɓiren, ko yewimo o jarama, mo wi wala yarda li ibadihi al-kufr, o wi o jaɓanta jiyaɓe makko ɓen dullangol mum, o wi o jaɓata ɗum. Ene wiwgol Allah jarama, ɗum no sakki, ɗum ko rondagol fello, ɗum ko puusugol fello, kanko wonɗo wiwgol Allah jarama. Wiwgol Allah a waɗanilan gite, a waɗanilan haqqille, a waɗanilan noppi, a addanilan ndiyam, a weƴƴitanilan lindi, a hokkilan cellal, a hokkilan ɓeygu, a hokkilan ɓiɓɓe, Allah a jarama, ɗum ko puusugol fello. Ko ɗum ɗon o ɗaɓɓiren, ɗum woni go'o hunde ananere nden, ko piiji ɗiɗi min ñon, se waɗiɗi hara enen e ledde lanni, se fini wona e bus. Ɗimmum ɗum ko gonɗigol mo, gonɗinamo hoolon, gonɗinamo hoolon, jaɓa taw himo wooda, on tigi jaɓa accepta a yi'ali mo, a yi'ali yiwɗo mo, ko woni ko hiɗa andi ka o woni, eɗen andi ka o woni, kono en yi'ali mo, e yi'ali yiwɗo mo, kono gonɗinen hooloɗen himo wooda, hooloɗen mo kadi. Ko ɗiɗo ɗiɗi bet, se waɗi ɗiɗo ɗiɗi hara enen e ledde en gaynidi. Ko waɗi noon nemaji makko ɗin e dow men hino ɗuuɗi, ɗiɗimotako ko waɗani en ko. Hay tawi koko wowleten kon, ndaren bobojo mo wata wowlude, ha mo faala wolde, wonde so falama wolde ha o sonka, kono wata wolde. Jonnon andita ɓay a wawata wowlude, konngol ma kala ko nema, konngol ma kala ko nema, ko konnguɗi jenu wowlata par jour. Ɓawɗo seeɗa hade ɓe mari kaseti oy waɗete koye tournowoy ni, si kon tourni ha wiya face A on lanni ya waylitu, waylita ka face B,
ɗum noon kadi wola haallanna abdi fuɗɗiɗa wolde ko fasma on mo lanni taw a woola ɗum konngol ma kala ko nema bel ko yiwɗa wo ko nema lanɗo bunɗo on si tawi yiwgol ko nema lanɗo mo koyɗe mum wara wonɗo gusade on si tawi jogiiɗo koyɗe si tawi ko nema lanɗo wonɗo ka nder kaso wiya wondema ko ton o yalti to wottuma nde o maayi perpétuité landi on si hettagol hara ala ka kaso a yahay ka fanɗa garde jokkama siko nema landi wali ɗon ka laftane koyɗen ɗiɗi noon no taƴa sabu jabet landi waliɗo ton ka o fof makko mo bransa hay ɓaawo suudu kaka waali ɗon landi on ɗon si tawi attention landi on ɗon e mana si tawi no wawɗa noon ko nema joni noon ɗiɗo nemaji ɗi fuɓɓaji ɗi Allah waɗanma ɗin o wiyani hay fussiya yoɓu ko yoɓitirta ɗum ko ya wi tum o jarama ɗum o raɓɓanma ɗum o raɓɓirma ya wi tum Allah a jarama annabajo Allah goo annabi Shuayb o taskino nemaji ko Allah waɗani mo kon o taski ɗum ha o tawi ɗi ɗuuɗi o tawi nemaji ɗi no ɗuuɗi on sa o wulli duuɓi heewɗi mo wullude Allah wi Shuayb ko ndu wonɗa wullude ene no wuudi ko Allah landitoto fi yo andu ko anda ala ko ɗo wi Shuayb ko honɗum wonɗa wullude o inni Allah ko nemaji maɗa ɓay o wulli ha on say Allah wi mo Shuayb ko honɗum wonɗa wullude o wulli kadi on say Allah wi Shuayb o wina o wi so tawi ko lette an ɗen hulɗa lette an hulɗa ko ɗum wonma wullinde e wi hande ka wullu hande kadi batte ko wiyete lette an memata ɓandu maɗa o wulli noon wulli Allah noddoymo kadi wi Shuayb si tawi ko wonɗa wullirde ko aljannaji an ɗi faalaɗa ko suno fi ya heɓuɗi ko ɗum animma ko fi wata faɗo aljannaji ɗi ko ɗum wonɗa wullude Allah wi'i mi siñanima aljannaji an ɗi siñanima ɗi Shuayb on sa wulli noon wulli on sa wi Allah o wi komi woni wullude ko waɗanɗami kon ɗuuɗi ko waɗanɗami kon ɗuuɗi yo Allah na min tum taguɗa o wi ko ɗum woni wullude o inni joni noon mi faala yi'ude o wonɗo la waɗande ɗum ɗo o mi faala mo yiide joni o inni Allah a waɗani lan ha ñande wohiɗa waɗude miɗo yetti nemaji maɗa ɗi yo Allah jonno mi faala yi'ude o wonɗo la waɗande Allah wi Shuayb a wullu saba yatala ka daga ndare jiyaɓe Allah andituɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ɓe waɗande kon tawi ko ɗum mawni kon tawi no wontani ɓe joni wullugol tawa an hiɗa ɗo hiɗa dulli ndelo e min ka nanta haala mum wo sawa pa ɗum no satti en anda ka Abidjan suti en anda ko Awadda suti no satti ɗum ko haɗi ɓe inna Allah jarama ko haɗi ɓe inna Allah jarama ɓe terto wigol do satti yiya neɗɗo no immo bimbi o fina on tagite ɗen ɗe on to marsa goɗɗo noddamo noppi ɗi nana tawa kupaali ha gasa o yaaka hurgo marsoya o daro naaɗo wiya sawa paa hade o yetta Allah subhanahu wa ta'ala Allah dali ya'rifuna ni'mata Allah thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun hiɓe andi nema Allah on ha gasa hiɓe faytinomo Allah dali ko ɓuri hewde e maɓɓe ko dulluɗe ko dullugol ngol woni Allah yiɗa
yo nema Allah o yette yo on tigi ruttito e Allah subhanahu wa ta'ala o nananamo o jaɓanamo ko dalil hombo jogiɗe mbiwɗo wondema si a yetti Allah subhanahu wa ta'ala si a gunɗini haray a yiite ngen ittama e ma ko aya Qur'an jente ko Allah daali ko ma yaf'alu Allahu bi adabikum in shakartum wa amantum. Ɗum ɗo ko Qur'an ni ka Usadi Idrissa na Qur'an ni suratul Nisa ka ko par ce que sifa ɗum ɗo hakke ma ko weli fi raɓɓiɗi no wawi wode ko to ɓe itti ɗum. Allah daali ma yaf'alu Allahu bi adabikum in shakartum wa amantum. Jente ko Allah daali o wi ko honɗum Allah dañi haaju ko honɗum Allah jogori haaju lettugol on si on jarnimo on gonɗinimo si on jarnimo on gonɗinimo o wi kon ɗum o lettirtama kono famuɗen ɗon jaga si en jarnimo e yettimo o lettata en jaga si en jarnimo e yettimo bimana o lettata en on tigi ƴetta hoore mum jonnitamo jaɓa ƴetta programme mum fof jonnitamo ceernojo si a wi'i Allah moƴƴa ɗaɓɓitani en moƴƴuɗo ɗaɓɓitani en moƴƴuɗo si Allah moƴƴa holli en kombo moƴƴi mo weƴƴitama leydi ndin ɗo a jasira e telenɗa hurgo jasira telenɗa koloyru waɗiraɗa bara ama huɓɓiraɗa yiide saggina e hoore ndi keɗɗo sika ndi wolta ɗo sika ndi leydi ndi wolta kono mo wiyo ndi heƴu waɗen e mayri ko falɗen ko ndi jentani en ɗum ɗum ɗo fof marsa e hoore mayri ndino wowla ñande dargal ndi wowlay Allah daali ida zulzilati l ardu zilzalaha wa akhrajat l ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha waɗi noon bi anna rabbaka awha laha. Allah daali ñande leydi ndi yeƴi yeƴagol mayri on ko zilzalaha on eɗon andi leydi ndi fof mayri taw ndi yeƴaki taw ha han tremblement de terre waɗani hara ko globe terrestre on fof yeƴodiɗe wotere ha nde ɗum waɗani globe gongo fof makko leydi ko wiyete kolla globe terrestre on faami o yeƴoda nde wotere ɗum waɗani taw ha hande c'est une toute petite partie du globe woni yeƴade ha hande kadi bi leydi fuɗɗi yeƴade ndi yeƴaki 5 minutes ko quelques secondes ndi yeƴoto kala ko nanɗon cuuɗi no yani yimɓe guluji maayi étage ji yani ndi yeƴaki 5 minutes ko ɗon si aya o wi ida zulzilati l ardu Allah wi zilzalaha o dara o wi altun ida zulzilati l ardu o wi zilzalaha ñande leydi ndin dimbi dimbande mayri on wa akhrajati l ardu athqalaha leydi ndin yaltina teddale ko woni e mayri kon ko ndi rondi kon ndi yaltina ndi bugoto kala ko surra e mayri ko fof fof gaboruji ɗin fof ko ni ñaami kon fof koye ƴiye cukuli e peɗali e piiji ko kadi ko ukka nder ɗon ko annduɗen ko naɓete kon tumgere jemma jasoye ire sago nanni on ɗo mi regili konti makko ɗi a waɗoyno kadi riwi ɗo ɗum yaltoye ange ɓe jokkodirɗa ha ɗum iroya eɓe iroy ɗon ɓe fof daruɗo e nokku goɗɗum ñande ko wa akhrajati l ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha neɗɗan ko wiyay ko honɗum heɓi ndi leydi Allah daali yawma idin nden ñande wona goɗɗo jabantondi ko kaydi jiɗi wowlata a konɗum waɗi heɓi ndi leydi
goɗɗo wiya ndi yeƴi ko ɗum ɗo gaari ko noon nden ñande ndi wolana yoore mayi bi anna rabbaka awhalaha jooma ma wiyo ndi wolu nden ñande no woodi piiji buyɗi Allah eltani en ɗo ta naafi wata wolde kono ko Allah yiɗi o programme o wayirno ɗum ko wiyata sima ko wiyata ko bahimatul an'am muume nemoraɗi hono ɗi nayi ni o gerto o ɗuma wallahi nayi e gerto no wawi wolde net woɗa pura laamu ngal posum nayi e gerto no wawi wiide hiɗa juna nannitti no wawi wolde kono fiyen laamu ɗum fiyen dirisu o acci hiɗo gon o itti haala kam fi sa yatti ɗaɓɓitugol naggen en yananu nge una yananu gettoɗen no jogga fi andu ko telendade woniri kono woolu gongol jattiti fi yo laamu mangu marsu e hoore mum ko waɗi noon sa nangi ɗo gertogal hirsugol a wallini ngal tun a yatti laɓɓiki ngal inni moodi haɗi hirsa ɓiɗɗo ma o mi sikange gerto haɗa o gay ndiwi ɗen ñande ka a hirsitay gerto kono Allah itti ko wolta ko fi jonnon ɗa hirsude gerto ɗa hirsude nayi ɗa yarde kosa ɗa jendude kawore leɗɗo ɗa yarde ndiyam ɗa kettude mango ɗum ɗo fof kamno koyen ɗum ka wiide Allah merci wi Allah jarama Allah subhanahu wa ta'ala o daali ko honɗum o jogori lettirgol en si tawi en jarnimo en gunɗinimo ko ɗiɗo ɗi si ɗiɗo waɗi haɗa lettalam ni ɗum lena en yettimo en yettaymo kadi en duumoto e yettugol mo kadi fofango men kala yo ardu e wiigol Allah jarama ɗum hino welamo mo yiɗi ɗum gonɗinen mo hooloɗen mo jonniten mo programme ji men ɗin yiɗen tageefu makko ngun yiɗen ko tagi ko wata goɗɗo lorru goɗɗo wata goɗɗo lettu goɗɗo wata goɗɗo jamfo goɗɗo wata goɗɗo tooñu goɗɗo yo goɗɗo yiɗan goɗɗo ko yiɗani hoore mum ko ɗum woni sabu ha neɗɗo ha ɓanndu mum harminanama yiite o fotama aljanna fewɗo annabi Moussa neɗɗo goto ari no ɗon dewo gurdam makko ɗam fof ko ɗaɓɓugol hala rewa Allah ha annabajo on tigi ŋaƴƴi e makko ko rewata Allah ko ñande goo annabi Moussa fukkiti ka Allah o wi o waynimo ɗayade ka Allah wenni o inni sa hewti wi'a Allah min kaarijo mi wi'i ko hombo e aljannaji makko ɗin o naadoytanmi annabi Moussa wi o yehi o yettoy ka Allah kanko Allah ɓe yewti ha yewtugol e Allah ko weeli ko ko foti kon ni ko Qur'ana ngoni janngande on mi fira kono ɗum ɗo no weeli ka joni noon jippinɗo on tigi si ko aw woni yewtude ɗa andi ko awto ɗum weeli ɓe yewtoy ɗon ha o waynti o fokkiti Allah wi Moussa iɗa nela yam a yettinali o inni Allah ko aya dewo mo annduɗa momi haldayma fi mum sono kala mi yaalimo ka ala juurde ka ala idde sadaka ka ala wadde ɗum Allah wi waddi ngin haala wi yottin ko o nelma o inni ko on ɗo wiimi ko homboye aljannaji makko ɗin naadoytama e aljannaji ma ɗin an Allah naadoytama on so Allah wimo yaw ha toyamo inna lette an ɗin ɓurɗe musde ɗe miɗo maranimo ɗe o wi Allah mi inni ko oya rewowo kelɗuɗo o mantimo ha Allah wi mi andi ko hombo yaw wi'amo ko wima annabi Moussa artoyi o arti ɗum oya andi o arti sono kala mo sabbi annabi Moussa no aami argol nelal ngal metti fi seeɗa andi ka sabba ɗon e ka ko yaltoy kon na gotum andu no metti yottinde kono laari ha o hewti oni kono a yiɗɗo e Allah o wi o yewtuɗo o inni a yettino nelal ngal o inni kono o wima o inni lette makko ɓurɗe musde ɗen ɗen no sabbima o inni tuma fokkiɗa to o rewa ɗo wonoy ha o fokkitoy ka Allah wala o inni fokkitoy o inni yahu wi'a Allah yahu wi'ama
mi nani mi jaɓi ko kanko taginmi, ko kanko jeyinmi, ko kanko fewjata e dow am. Mi weltori ka o hoddiranninmi ɗon, ka o wi ɗon ka ɓuri sattude e lette makko. Inamo mi wi miɗo torimo hunde wotere, so addoyiran ka yiite yo o janɗinan mi ha tawa pilasi bani adama go lutta ton, mi natana luttuɓe fof yiite ala goɗɗo ko sumitade e ko Allah tagi ko ɗoni ko nominalma. Annan Musa aroy na ñande kadi haala ka weeli o kokkiti Allah wi ɗane layama yotti on sa o yottini. Allah wi yaw wi'ama ɓay tum o yiɗani jiyaɓe am ɓen aljanna, kanko o wakkilike sumangol fof haray goto sumani, si wona kanko innamo nden o suɓoyto aljanna mo faala on. Wari probléme ji men ɓurɗi mawnude ɗi ko e yiɗa goɗɗo e yiɗana goɗɗo, na goɗɗo ɓurtin, na goɗɗo teddin, na goɗɗo heɓu darja, tawde ɗum ko Allah jeyi ɗum. Hay keefeero yarowo ñande wo ñande yetta Allah subhanahu wa ta'ala ko jiyangel Allah, ko Allah jeyi. Allah jeyi woodi waɗuɓe ko ɓuri hurɓinade e ko hurɓini ko nelaɗo woodi fi maɓɓe Allah e noon na programme ma ɗum homma tetto ɗum few c'est pas ton affaire. Kon ɗum ñande haswata Uhud, guerre Uhud, fewɗo Khalid ibn Walid wanno contre attaque on ha gasi, sahabaɓe capanɗe jeeɗɗo wara, bappa nelaɗo wara, nelaɗo ɓiƴa piya ha ɓe inni o maayi. Kaskuwal maɓɓe ngal ɓe hippino fi guerre on ittugol ngal ñiiƴe maɓɓe jeego lutti e nder mum, ñiiƴe patron man ɓe jeego lutti e nder mum. Nelaɗo wi e Allah ko ɗum waɗata ɓe waɗuɓe annabajo ma ɗum waɗi Allah wi tato na affaire ma noon ɗum mi watta ɓe laysa laka min al amr shay. Allah wi hey ka yo Muhammad peut-être ko boni ɓe waɗi, kono ɓawa wi ko honɗum Allah watta waɗuɓe waɗum ɗon lay o teto ɗum na haaju ma noon. Si miɗo faala mi accana ɓe, si miɗo faala mi letta ɓe, ko noon ɓe bonni, kono ko on ɗum mi wakkaɓe teto na affaire ma noon. Wallahi ɓe fof maɓɓe Allah accannoɓe. Hay goto sunnama warde Hamza waɗi sahabaɓe capanɗe jeeɗ pii nelaɗo, hay goto e ɓen noon Allah naɗano yiide o accani ɓe fof. ɗo ko Muhammad ko nelaɗo ni, kono Allah affaire lette an en tetto na programme ma noon. ɗo yiɗuma ha miɗo teddima, kono ko on ɗum mi watta honnuɗon an tetto ɗum acci ɗumen toon ɓe fof o accannoɓe. Par ce que ko Abou Soufiane, ko golle Abou Soufiane e golle Hind ɗen wakko, ko ɗen wakko wino yo Hamza ware, ɓay Hamza warama kankadi ordunono yo ɓerde nden feere nde yaltine o yiyande on debbo Allah accanno mo natmo aljanna. Am noon ko woni wo mi accata, sila accata Allah acca, mi tippa e lekkatade ma ñande dergal an kadi koye anda si goɗɗo tippaɗo wota ko sa hettoyke ɗon si tawnano tippoyoya e ɓernde goɗɗo. Jogoɗen accugol, jogoɗen yaajugol, jogoɗen yettugol Allah, jogoɗen yurmodirgol, jogoɗen nafidirgol, woɗɗitoɗen towñidirgol e lorridirgol. ɗum ɗo addi dina ka ko ɗum woni shi'ar signature men on ko ɗum ɗon. Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, ko woni julɗo komo julɓe ɓen daɗi bone ɗengal muɗum e jumbum, kono ɗo woni julɗo tawa ka goɗɗo yimo o no andi biwe to heɓali ko ittira kooƴe, ay ɗum o yi oɗo itta joni kooƴe. Ka goɗɗo yimo o no andi a haade o heɓi dara goɗɗo mo sabbi oto aladi kaari yaltiwe joni ƴaw ɓawa ɗon tare ngal ɓuuɓi jok. Kono julɗo ka goɗɗo yimo o reedu mum taƴi, o julɗo juurowo anen murandu ma saade yewten seeɗa fi ko wiyete dawru sabab. Ɓay ko rondi ɗi probléme ji ko wawɗo jogiiɗo doole, ko on piyata, ko on jennata, ko on dartoto, olle ko suka o woni on marɗo doole.
l'islam ko noddi ko e newagol yankino neto nafa nelaɗo maki khairukum anfa'ukum linnas ɓurɗo o moƴƴude on ko ɓurɗo o nafude yimɓe ɓen on ɓuri o moƴƴude ko on ɗum wiyete suka julɗo ko ɗum wiyete suka kaw suka yagal ko saa'i ɓurɗo yittude e gurdam neɗɗanke wiyete suka yagal gurdam neɗɗanke ƴetta e sagaraji tati sagara paygel yagal sagara suka yagal sagara nayewu ɗiɗo sagaraji tati ɗiɗiji ɗin ɗi ɗuɗa nafoore ka paygel yagal bobo yagal o nafa e fus ko dépense ko pampes e ɗira e ordonnance ji so ari ko ɗi probléme jo ardi yumma makko sowotomo lebbi jeenayi bawi makko sowomo yontere ñande wi ko teddugal mon nde jibina bobo denna bo on ko ñalade kaarire kankat ɗon haray ko reedujo ha serteɗo ono jama o sertirte donc on saaji ɗon o ɗuɗana poore ko dépense ko dongal si iwi ɗon ka nayewu so nawi ɗon kadi ko dépense ko dongal nafoorden no barkiɗi par ce que o ronki o nawi immagol ko woyi joɗagol ko woyi sono gaɗaɗa no musa ɗum sono kada tipporiɗa ardiɗa on andi piiji tati no rondi bagage no ɗaɓɓitude piiji tati si ɓe yiiti ɓe sertata aduna ko wiyete comme basal tampere no rondi bagage mum hino ɗaɓɓitude ko wiyete ko ngamelo basal pauvreté no rondi bagage mum no ɗaɓɓitude parese amuɗo si basal ari ha yi amuɗo ɓe yiidi ko laakala ɓe sertoyta a ala hay hunde a memata golle ko woni wono satti a ɗiɗon e golle no yaltiɗa mane ɓuuri yagal ɗon ɓe yoɓude ɗon dey ha ko jillugol siman on ɗuman no puusa ɓuuri weyde ko mbaɗugan toon ta ɗum ɓammirta toon ko parese ɗiɗon sa towno ɗo nini jindingol o ɗuma carte je orange ɗen surtout ko kadi fuɗɗa ka nangue ɓuuri ɗurde ɗon jallal gotal ɗon haɗa on tigui gen nangue ɗon mi tuwata ɗum mi sikkortata ɗum a lutta e kumtan kumma ɗon e ngal basal ma ñande mayɗa ko par ce que a miskino amuɗo o lutti e basal majjere ko wiyete majjere kon ɗum kadi no rondi bagage no ɗaɓɓitude mawnin kinniɗo tontiɗo majjere nen si ari ha yi mawni kinniɗo ɓe yiitiɓe woɓɓe no wadde ɗa daso tafsir ɗum no kedde ɗay ko goleɓe ɓiɓɓe an tu won ɗon si mi yeehi ɓe anday no pewdori ɗon ɗo min giɗoro kiyam ɗo fof no wiya komi saykuja si mi yeehi ɗon tuɓe anday ni bo an onno kan luttidi e majjere mawnin kinni argol fiino anda noon no jeeya e pinal ngal ko hatti ɗon ko yiɗugol janngugol ndaare leyɗe finuɗe nen fof pays développé fof tout âge jangga yaa e l'école mo duuɓi joyi yaha e l'école mo duuɓi capanɗe joyi yaha e l'école mo duuɓi temedere yaha e l'école président janggay ministre janggay pays développé fof kono si tawi an a mawni kinni ƴettugol leeso jangga an on an e majjere ko ha ñande may ɗon ko wiyete kon nawnaare ɗum ɗon kadi no fawi dongal no ɗaɓɓitude mawɗo so nawnaare jindi ha hendike mo 70 ans ɓe yiidi ko laakara ɓe sertoyta alay ko kalmal koygol nde kiiwes ɗum ɗa sabbaki ɗon ko waɗi noon nayewu ngun no wondi e ronkere ɗuytete doole ko Allah daali wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq kala mo min ɓokki duuɓi men ɗuytemo doole ɗen si obligatoire ala comprimére nde ƴetta ala sport mo watta ha ronka ronkuɓe si duuɓi ɗin ɗowi gandal misal ko honko sikkuno ñande goo le roi Pelé wallete immagol daro image makko sakkitiɓe yo sakkita yiidede mum ɗin kanko e jego Maradona en woɓɓe goo e tummodirankoɓe wallumo o dari o darori kala han dogaynoɗo 90 minutes ka terrain ta ronkade kono ɓay o nawi tawi masata Mohamed Ali Kassis Clé
te gok seriagal makko ngal gok awɗon tawi o wata ƴettude tas juɗɗe fof diwnayi taw ronkiri on ɗon na comprimére mankiri waɗa mbur sapporo mankiri na machine ka waɗira sport kono Allah daari kala momin neeɓini min ɗuyta e mo ɗole nde wo man nuammirhu naksisu fil halq jon noon ɗiɗo sagaraji ɗiɗi sagara no hakkude ɗon kataka on tigi no satti ken no selli no wawi jogude no wadde sport yesso mo no laɓayi yesso mon ɓomaki yiɗo mo no faalama kono wiyete tan sukaya gangal ɗiɗo période ji tati woni gurdam neɗɗanke mari ko ɓuri hittude e gurdam makko ɗan ko période sukayagal makko ngal iri ka duuɓi 12 ha ka duuɓi 40 ko ɗo woni mo 40 ans si timmi harayna an hande kadi ala ɗo to woni ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi timbugol neɗɗanke o kaka duuɓi 40 o wi hatta ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan ha o yetto tembe makko o yetto 40 scientifique ɓe fof médecin ɓe fof ɓe wi si goɗɗo timmi duuɓi 40 harayna o oya hanki haray wonti goɗɗo goo jonnon o gerte ɗon ha waɗa 50 ans ko ɓuri kadi sattude kadi ɓuri sattude yawtugol ko 50 ans 55 ɗo yon daasidir ɗon ha wona 60 haray a yi haaju kadi haray yi haaju jonnon ko ɗiɗo sa'iji tati woodi e gurdam neɗɗanke Allah no yewti en fi majji ka Qur'an Allah daali Allahu alladi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا o wi ko kanko woni ko tagi on o waɗani on doole o tagi on ko o lowɓe payke yagal ngal o itti on e lo'ere nden o waɗani on doole suka yagal ngal o itti on e ɗen doole o waɗani on lo'ere e buri ko hay e hunde noon min komi taski ko wawali joɗnude neɗɗo doole ɓaawo nde o nawi hay bus wana sport wana ñamugol ha hana wana waɗugo régime ñamugol wana gandal mbiyayno Cheikh Aboubacry Diaby Jazairi pour la première fois ko mi adi yiide Cheikh on kan 2007 tawi ɗo yeehi hajjude en 2007 mi adi hajjude mi ari Cheikh on si ari ka auto wi mum koyeɓe tippini say ko wa gooko ɓe jogomo ɓe joɗɗamo e puusum ɓe puusamo ha hewta ka nder juulirde o jooɗo ka jullere makko o janna ko windi kon o jannata ko min haajul muslim kay aysatu tafasir e defte makko ɓe windi ɗen tigi so gayni jannude ɓe ƴettiramo boobo hakke makko o nawi harano ko gandal haɗayno nayew o mawɗo nawetamo Cheikh Aboubacry Diaby Jazairi nawetamo donc ko ɗum ɗo wiyete sukayagal neɗɗanke on jonnon ko honto woni place suka on ka nder diina Allah subhanahu wa ta'ala waɗi suka on donnimo la première place ka diina suka on place on mo place annabako ngon annabaɓen ɓe fof hali ko sukaɓe ha hande Allah nelali mawɗo annabajo ɗum waɗali ha hande ko sukaɓen Allah waɗi annabaɓe woɓɓe maɓɓe noon no nawyiɗa e annabaku mum ko darayna mawɗo nelaaɗo no woodi e maɓɓe kamɓe annabaɓe feƴƴinɓe ko suka kono annabi Isa Jésus ko 33 ans o mayiri omo nan toon ɓeyna Jésus Christ annabi Isa duuɓi 33 Allah ƴettirimo ɗo dawni dow ka o mayaade kono ɓe fof ko sukaɓe Allah nenno yayni ayge Qur'an hollude ɗum annabi Yahya Allah daali ya Yahya khudil kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya hey ko ayo Yahya jogitoɗo deftere nden doole mais hokkimo annabako mum hari ko suka siko annabi Musa walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi al-muhsinin nde wonno suka celluɗo mais waɗi mo annabi siko annabi Yusuf walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilman kankadi nde wonno suka Allah wi mi waɗi mo annabi wala annabi Ibrahima alayhi salam ñande o lancuno sanamuji ɓe yaɗi ɓay wi'ama yo ɗaɓɓite hommo waɗi ɗum
annunoɓe ko kanko naafi sukaɓe wonno qalu sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Men nani sukano woladi ko moƴƴa deywa joni ko on tawde kanko nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duuɓi 40 makko o nela ko sukayagal ngal hatti ɗo. Donc ɓe fof maɓɓe annabaɓe fof haali koɓe sukaɓe. Donc ɗo en sipike ko place hombo Allah marani sukaɓe kaka première place ko ɗon Allah waɗi suka on koyo wonu annabajo ko gando. Nelaɗo maki al ulama'u warasatul anbiya ko karmo ko ɓen roni annabaɓe. Donc si iwti ɗon yewten fi e honno wiyete mise sukaɓe goo aditiɓe enen ɗo ade noon leeɓi wadde bayana min a enen sukaɓe wa joni min kam noon duuɓi ɗin ɗo wigoyi joni mi yawtino ɗon par ce que min fuɗɗi wadde o mawdu ko fanɗe ara waɗi 20 ans duuɓi nogay min fuɗɗi wadde mawdu tawɗo sababu min a enen sukaɓen comme ko tawna patron jangono nder gaɓe sade wattane hakkille o yino toon donc ala kulli hal musidɓe julɓe tedduɓe sukaɓe tundiɓɓen hande no gasa ɓe inna kamɓe e tigi tigi on haray koɓe sukaɓe taw ɓe fijay ɓe fijay ɓe hewtali kaɓe rewa Allah subhanahu wa ta'ala kaɓe juula ɓe wadde fi maɓɓe on non a wadde tan hunganko manami pré taw lan taggini tum yewtugol fi sukaɓe goo aditiɓe sukaɓe hande ɓen no moƴƴi ka on andi ko Allah daali fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Allah daali sukaɓe hande ɓe wi sani jaɓani Allah yi woɓɓe goo jaɓannomo ñande goo o wi so tawi woɗuɓe ɗo ɓen hande wi non on n'est pas prêt, non nous sommes des jeunes, on doit faire notre vie. Sukaɓe taw mame waɗa adna amen on taw Allah wi sukaɓe goo kañum jaɓannomo. Yewten fi ɓen seeɗa yewten fi sukaɓe no wiye ashabul kahfi, les hommes de la grotte, yimɓe famnere nde ko ɓen innitira suratul kahfi. Nden simore teddunde nde anduɗon ko qissa ɓen won innitira suratul kahfi, sura famnere nde ɓen sukaɓe ɓe waɗu ko kelɗi ko hawni ko ñalɗini aduna Allah fof médiaji aduna Allah fof woni fi muɗum. Si goɗɗum waɗi ɗo joni CNN woli e honno wiyete France 24 woli, RFI woli, médiaji aduna Allah fof woli haray woni événement monanaɗo ngalɗini. Ɓay noon ɗum ɗo fof woli Allah wi acce mi wolana on fiiɓe. Allah tigi interveni. Allah قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Laisse-nous te raconter leur récit en toute sincérité. Laisse-nous te raconter leur récit en toute sincérité. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Et un événement dont tous les médias sont intervenus. On a parlé jusqu'à ce que Dieu même est intervenu. Jusqu'à ce que Dieu même est intervenu dans cet événement. Donc c'est un événement marquant, pressant, pertinent. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. أتو الله داري أتو من يوت في مكة مكلا وولي في بن مكلا وولي في ابن من الله بيأتي من نهالنا ولي قوانك كون تيجي في مكة. الله داري إنهم نبين فتية هاري كسوكا بونو آمنوا بغنين بربهم جوما مكة.
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Men ɓeydani ɓe peewal ko sukaaɓe wonno, ɓe goɗɗini joom maɓɓe, men ɓeydani ɓe peewal. Rentoɗen e ko Allah ɓeydata kon nan, par ce que so ɓeydi yonayi, si Allah ɓeydanima moƴƴere a ɗaɓɓitata ɗum ɗon hande kadi aɗa yoni. So ɓeydanima tana kadi ɗon hande o ɓeydanno ɓen ɗon peewal ɓe fooli, ɗon hande woodi kadi ɓe ɓeydani goɗɗum ɓe lutti e mum, o ɓeydanno kadi woɓɓe goo kadi ɗum yuɗaade fi qulubihim maradun fa zadahumullahu maradan ka. O wino ka ɓerɗe maɓɓe naafiqiyagal. Allah wi men ɓeydani ɓe naafiqiyagal, ɓay Allah ɓeydani ɓe naafiqiyagal ɓe luttuno e mum, ɓay ko ɓe sakkitorno fa ma rabihat tijaratum wa ma kanu muhtadin, par ce que ɓe ɓeydanama goɗɗum. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, ko sukaaɓe dari darti lanɗo wi'uɗo ko Allah ko kañum rewete, ɓe inni men dakorade few ko a simple bani adama, a wurayama yey a tawɗi kammude ɗo ɗe leyɗele ɗo taguɗo ɗum ɗo on ko o woni reweteɗo. Naam, tawi ha hande o yeddaka. O wi nanga ndelan ɓe mi taƴƴita ɓe. Allah wi ɓe doge yahon naatoyon e fammere nokkel kaari, tawi ɓe andi ɗon. Sukaɓe dogi ha ɗon ari naati ka fammere, tawi ɓe wondi e bareeru. ɓay ɓe naati ka fammere ɓe woni ɗon bareeru ndu woni ka dambugal. Bareeru ndu ƴetti position hulɓiniɗo. Allah no mari stratégie ji ɗin fof. ɗaɓɓi imminaɓe yo ɗaɓɓituɓe ɓen kala ɗaɓɓituɗo ha ari fondi e ɗum bareeru. Da ko wiyeten ko avion no doga dey ko fannintama no lutti ka dogete haray mo dogude. Bare mi ƴetti position hulɓiniɗo, ɓe naati ka fammere ɗon, ɓe woni ɗon duuɓi temeɗɗe tati e duuɓi jeenayi, hiɓe ka nder fammere, hiɓe ɗaani tranquille. Allah dali tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Sa yiɓe a sikka hiɓe fini kono hiɓe ɗaani. Tawi kadi ɗoygol ngol ɓe ɗaaningol ko ɗoygol ngol tawata sa ari a inna ya noddumo, hunde décomposaki e makko, tonki maɓɓe ɗum tunani nduggu nanggali ɓe, hay hunde gite ɗen on mbaki, o walliɓe tum façon no faalina wallinirde ɓe ɗon nder ɗon duuɓi temeɗɗe tati e duuɓi jeenayi, hiɓe ɗaani ɓe mayaani. Jon noon ɓe yaltoyi, tawi lanɗo ko wino waray ɓe faatinote neeɗi ɗum fof mayino programme o santino, ɓe yalti. Jon noon no ɓe ardi ɗon noon eno ɓe walori ɗon noon e ko ɓe njelo ko ɗum jomiraɓe gande satta hunduko en mo kala helli ko faala ko Allah e temeya toon ko weƴƴi kon, par ce que min harlan ɗon ko min kadi wiyoɓe yow nahanna qosso alayka nabahum bil haq. Ɓen ɗon ko sukaaɓe wonno, tetoɗen ɓen no arin e sukaaɓen pewno nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. est ce que sukaaɓen pewno nelaaɗo sa sallam kamɓe kadi ɓe jaɓanno Allah ka ɓe yedduno mo. Sukaaɓen joue rôle important. Hande wata suka jooɗo ɗo jento ndeɗo yewtere l'islam hande o yalta ɗo oɗon ka ƴedde disposition no wurnino suka kenduɗo makko won islam. Numéro 1 premier ambassadeur l'islam e pewno nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ko sukaaɓe ɗiɗo wonno. Sukaaɓe ɗiɗo moƴƴe 30 ans ko Mus'ab ibn Umayr kañum Abdullah ibn Ummi Maktum. ɓay Aqaba o waɗi Makka ha gasi festival international jeego sana muɗum, nelaaɗo profite ɗon yottini ɗon heeɓi ɗon jaɓuɓe iwruɓe Yasriba, hade on sayi Madina ko Yasriba wiyete, ɓenni ɓe jaɓi karo dina. Joni noon pus ɓe ganda min hodda joni ɗanamaki yeehe mi naɓanayon ko jannoyon. Ɓe yehi on sayi nelaaɗo suuɓi Abdullah ibn Ummi Maktum e Mus'ab ibn Umayr ko ɓen adi wonde ambassadeur. Ɓe yehi Madina jannoygol ko kala ko marsi Madina e diina ko ɓe woni numéro 1 ɓendino. Sukaaɓe ni paykoy no to sukaaɓe a wata ɓe nelde ɗo wiya ɗo e weewa ñama ɗo ɓe ara
ɓen no waɗi ambassadeur tawa haysi ko carton mu wiski yarɗa a jonnataɓe ɗo sambiru ya yaw jonno ya laddi kaari sakko nela ɓen ɗon nelaɗo délégué ɓe e pays ɓe yawɓe on ambassadeur dina kan noon ɓe ƴangal islam si iwti ɗon telemma sengo ka dartagol keferaɓe ƴetta kapaje ɗen sukaɓe journorel important e kono nelaɗo sallallah alih w sallam wona amre bunil as kañi ali ibnu abi talibin e khalid ibnul walid e usamata bun zayd ɓeɗo ko sukaɓe wonno kafa kan hari ɓe wawi ka ɓe dartino keferako mum wona usamata bun zayd kaka duuɓi 17 makko à l'âge de 17 ans nelaɗo wi ƴettu drapeau l'armée ɗe onoma commandant en chef de force armée sahabaɓe doyen ɓe hejjuɓe hay baɓe makko no ɗum minen kadi meɗen handuno e ngal teddungal nelaɗo wi kanko gaynta suka ene ɓen sukaɓe ɗon no nande e payɗe yuppoje tuuba watto paɗinji 5 kilos jiƴaɗa kebbiro ɗum ganano tawi o dirige l'armée julɓe ɓen Ousamata bun Zayd Ali ibn Abi Talib ñande hasoto Handak tellement que ko guerre o hurɓini nelaɗo ɓe ƴetti position défensive ɓe jasi gaalol molnagal fiita heferaɓe ɓen tawɓe ɗon kefero no wiye Amr bunil Wud wawuɗo tippiro wawuɗo puccu oydi min mi taweɓe ɗon mi holla ɓe kon ɓiɗɗo gorko o tappi puccu mum kirbiti laabi tati ngu cikkoyi ka dental julɓe ɓe oydi miɗo kala ɗo momi halka nelaɗo maaki ko homboye men wakkilo ɗo nangodirgol ɗo daaridira seednaade yawi nelaɗo min o ari Amru bun Wuddi daari mo o wi mi mumtete naam mi faala si mi warima ko inde bonde mi heɓata komo wari paykum seednaade yawi daaren tum ɓe daari ɓe naɓi ha sofi wuli fof no sabbi ka wara seedna aliya tonimo ka kaba sawta ka wimo bon son kaleji sorti kaba ka wargormo ha gasi o wattiti ka kadi ɓe darti ɗimmi ɓe naɓi ha fellita o waray seedna aliya kuylitimo wallinimo warimo sabaɓe wi ali a fala ka gurna an ali ɓay Amru bunil Wuddi yettina kafa ka ronkamo warde wattanen hakkillo kala ko golleten kadina golliren saabi Allah tettoɗo yirmo seedna aliya wi ɓay mi ɗiɗi keferon mi yattini kafa kango tuttanno tuutaɗe kefero mettimi o yennimi kadi on sa o wi oymi amimo warde ko taw hara ko mone ko o yennimi ko ma ko tuttinmi ko mi waririmo harna saabi Allah mi wakkilime wakka mi warami ma o warami kono ara mi tawa yaali ka Allah wari kefero yingo enen ɗo bo ɗiɓe waɗi o ko bo andu on say joni on suka seedna aliya warɗo on ɗon ko suka wonno Khalid ibnul Walid e Amr ibnul As ko sukaɓe ɗiɗo ko ñande wotere ɓe naddi l'islam kadi aɗa kadi ɓe welduno ko ɓen kadi koɓe wari julɓe ɓen konko Allah tum andi eɗon andi ko Khalid ibnul Walid wanno contrat konko gaswatu Uhud ɓe wari sahabaɓe capanɗe jeeɗɗo e piinelaɗo sallam ɓe aro e non silmugol kamɓe ɗiɗo kadi koye bonnelaɗo men gani naɗugol l'islam kono condition a wi gasi ko tolimo oy ɓenni condition on haray ko kala ko mi warani on kon fof sabu mi wari on a winday ɗo Allah nangoytami ko leñande o hadis ɗo yalti al islamu ya jubbu ma qablahu l'islam on kañum yafoto ko feƴƴi kon nelaɗo wi taw ɓuuru fus kala ko jettuɗon Allah ko bonnuɗon ha yewti hande son silmi tam muɗo e fasama ɓe naati ɓe naati ɓe wi nelaɗo wi naɓe inni heferaɓe maydama ɓe neferaɓe maydama ɓe pii heferaɓe ɓe wari ɓe
ha aya tippi ɓe waɗi he ko naɓɓen hannde naɗo jammi Khalid ibn Walid Sayfullah nanaɗo wi ko kaafo Allah kanni ɗuma suka wi'a kaafo Allah ɗum ko titre ka wala Amr ibn al-As ko anditirten mo tigi tigi ko nokkel ɗiɗi fondo négociation hakkunde Seydina Ali e Seydina Muawiya hay ko kanko Seydina Muawiya wonno émissaire makko Seydina Ali waɗi émissaire mum on e oɗo sahabati a sahabiyu jalil Abu Musa al-Ash'ari gonga Cheikh Abdul Hamid Kusi isalu tarik Amr ibn al-As on ɗon ɓay Seydina Umar laamiki ha gasi woni amirul mu'minin ko kanko wanno gouverneur on Misra o gandi hari na suka sama kalaɗo ka ɗon ko telemma ka jeyaadi telemma ka dépensangol diina kan itta mbuuɗi mum ɗi dépensana diina kan sukaɓe ɓen kadi wanno ɗum Abdourahman bun Awf hari ko suka Aboubacry Siddiq e hoore mum hari ko suka Ousmane bun Affan hari ko suka Abu Talha Abu Darda ɓeɗo ko milliardaire ɓe tawi koye sukaɓe ni wono oɗo Abdourahman bun Awf o heɓuno jawdi o heɓi jawdi ha o wi nelaɗo wina wo mi heɓi mbuuɗi mi heɓi jawdi nelaɗo mi hani mi huuli o wi mi huuli wata mi nokku jaare wonta tangi o wi ko Allah hokkuma ha piiji goɗi harmannoɗi worɓe ɓen Allah wi an ñëw o daganima mbuɗɗi ɗuuɗi Abdourahman bun Awf ɓe ƴetti ɗen jawle fof ɓe jonni Allah ɓe jonni nelaɗon ɓe jonni l'islam o si telema ka jangal kadi sukaɓe wino e yimey wono Abdoulaye ibn Umar ɓiɗɗo Seydina Umar on hari ko jangal ko savan Abdoulaye ibn Umar masab Imam Malik on koye makko yiwi wono Abdoulaye ibn Abbas monela take mako wonno bayku nelaɗo wiyayno mo ya hulam ɓayyo bayku ya hulam sammillah wa kul ma yalika e kayo bayku wi bisimillahi nokka yeeso ma an bayku nokkay ka woni wo ka nder ñir kono ala hay e goto andunoɗo ko aya qur'ana firi ha hewtemo Abdoulaye ibn Abbas oɗo Abdoulaye ibn Mas'ud ɓeɗo sukaɓe Ibn Mas'ud o wi ko kanko wiyani hoore makko inni Allah tippinade aya Qur'an sina min Ibn Mas'ud min andi nde aya on tippi min andi sabu ko o tippori ko min andi ko firi ko ande ɗen mari ɗo payle tattaliwde anda tattali pus ɓe ala jiso Qur'ana hun jaaɗo ɓe ala aya selluɗo mo ɓe andi firo mum tafsir mum hay pus ko ɓen tummodirte ha gase wiye jarrane en ɓenna ko ono julne ɓenna ko ono du'ane ɓenna ko ono andi goɗɗum no suuɗi kadey ko ono mo ko ono wakkilino jangi donc hani sukaɓeɓen fewno Rasul sallallahu alaihi wasallam e domaine ɗiɗi fof hari ɓe yaltiti ɓe tabbiti dina kan en haltafi sukaɓe ronke haalde fi jiwɓen wonowa Asma binte Aboubacry oɗo sonnajo mo andanɗa hoore maɗa haali ko kanko wonno représentante rewɓe auprès du prophète Mohammad sallallahu alaihi wasallam haali ko debbo ganndo joganɗo on noon ɓeygu maɓɓe nene Aïcha radiallahu anha buy emen nanay tun nene Aïcha sikka ko yummirawo mo duuɓi 90 nene Aïcha ko nelaɗo jombi nene Aïcha hari nene Aïcha ko duuɓi 9 mari ɓe wondi duuɓi 9 nelaɗo feƴƴini ñande nelaɗo feƴƴini hari nene Aïcha ko duuɓi 16 mari 18 ans nelaɗo maaki feccere diina kan landemo himo andi feccere diina kan o l'islam o fof makko nelaɗo maaki feccere makka lande ɓe mo Aïcha mo andi hakke ma ko anduno figo o landa ka hande question o ronki jabade ɓeyni nelaɗo amu tun tawono ɓe manti ɓeygu maɓɓe kono ɓe landaki o ko anda ɓe amu tun wiwde landemo diina kan ɓeyni feccere makka himo andi ande ɗe mari ɗo Fatumata ɓe jarayi Muminatu Ummu Kayri goto kaɓta sa windi alif foti wa nde wa o nokkuɗo gaɗa janngude tattaliwɓe anda o jangata heɗota ko ɓattata ko ka jangete
e tedtima noon probléme ji maɓɓe ɗin ɓe sonnaɓe ɗon anndi en nanata ko ɓe darnata en nanata ko ɓe juulata ɓe no soodi dow ɗum kono yo annden ko ɓe on sooditade donc fewno nela sallah sallam hari sodaɓen kadi no e maɓɓe no gandiɗo ɓe tambitiɓe diina kam si iwti ɗon kon ɗon rol suka on en tant que suka julɗo no ari aya goto allah rani hatta ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ino ɗo rol ma on fof ko duwaɗa wadde kon an suka julɗo ko ɗum ɗo ano daari ha o yetto tembe makko wona suka o yetto duuɓi 40 na ha o heɓa duuɓi 40 o watta ɗum ɗo ɗum ɗo ko balaka non ko isharatul ba'id kono ko lil garib ko balaka yani ko alluwal goo qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya allah newnanan mi yetta nema mo nemiɗa e dow am yettugol nema on ko andugol diina ka rewa allah haɗa yeddali mo ɗum woni premier rôle bimana julɗo rôle go no e ley makko par ce que a wawata rewde allah subhanahu wa taala a janngade ɗon andi koye lahlari ko wi kon awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ayni arande ko waɗɗi helli faa ɗo ko sellingol limanu makko ngun e andugol ko honno rewnata allah subhanahu wa taala car donc le premier rôle d'un jeune musulman c'est d'apprendre, c'est d'étudier. Un jeune musulman n'a pas droit à l'ignorance, à l'analphabétisme. Un jeune musulman, c'est celui qui est cultivé, qui est instruit. Ce n'est pas ce grand ignorant. Donc, julɗo suka julɗo nayi woni suka majjuɗo ta jaɓuɗum no yettinani suka julɗo majjere windata arabe windata français windata anglais windata espagnol hay fus anda dardirɗe anda no julde hewti dorte hay fus anda non suka julɗo o to jaɓuɗum donc rôle ma on ko janngugol anda dina kan rewa allah subhanahu wa taala rôle ma ɗimmo on gonɗum rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya rôle ma ɗimmo on o wi allah newnanaɗam mi yetta kadi nema mo waɗanɗa yumma an e ben an on yani koye on tigi tekku honno wiyete koye on tigi honno wiyete rondo dongal mungal rondo dongal nene mum e baabe mum yumma ma e baabe ma kala ko allah waɗani ɓe kon fof an jonnitata allah a yettay allah fi ko waɗanma ko yetta allah fi ko waɗani yumma ma e ben ma ko est ce que on faami ɗum rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ay wa ni'mataka allati an'amta ala walidayya aidan alwaw huna waw al-atf donc woni ɗiɗi nemaji e honno devoir ji mbaɗi doɗa wadde devoir gono ley ɗon andi ɓay a wi allah newnanam mi yetta nema ko waɗanɗami kon allah addo e aya ko wina min tum waɗanma ɓen noon kadi yo hettu cheikh idris aya wi ɗon anishkur li wali walidayka yetta wi'am mi jarama wi'a kadi yummama e ben maɗa kadi jarama ɗon deuxiéme rôle en tant que jeune musulman en tant que suka julɗo rôle ma ɗimmo on ko teddingol yummama e ben ma yiɗaɓe teddinaɓe yanganoɗaɓe netanoɗaɓe no gasa e waɗe gawdu spécial ko wiyete birrul walidayn ko honno goɗɗo teddinirta yumma mum e ben mum ɗum ɗo kadi ko rôle important mo goɗɗo dowa waɗande e ko rôle suka julɗo na suka mo piyowo juuɗe mum ɗen ka jiifa yiltodiranno no yewtita e baabe mum ɓay mo susta ɗum nelde susta ɗum yamirde susta ɗum haɗude sifa ɗin piiji on faami donc deuxiéme rôle ma o suka julɗo na yawotoɗo mawɓe mum ɓe na hoynowoɓe
nasalotoɗo nelal suka julɗo wattaɗum si iwti ɗon kadi wa an amala salihan tarda enen mi gollata golle moƴƴe ɗe welaɗa suka julɗo ƴettay option ka gurdam makko fi yo wonu rentable yo nafu o suɓo o inna mi waɗa julajo kala so wiyama fi juulirde ne fi markas on fi pont on fi ɗum ɗo inna ino ɗo ma mi wona mécanicien jo so towal paani mi watta ma mi wona militaire jo mi defanda leydi ma mi wona gendarme mi tabintinna ordon ma mi wona magistrat jo mi ñawira nunɗal ma mi wona ceernojo mi noddana diina kam mi janna goto min en tant que miɗo ɗo goto majjataɗo ñawoje longal e juulugol miɗo ɗo mi suka naye won suka mo nafa hay fus an hay hunde ala ko noddirteɗa wiyatake oto ngal paani noddeɗa aykita noon ke mécanicien yaga wiyataka e manquirama fi juulede nayyi na a jurajo wiyataka goɗɗo nawɗo noddeɗa na e médecin jo wiyata hay pus an rien ɓe anditi fima o ko ɗo he naaro noon ndi ñiri ɗo ndi lannata on say ɓe ɗaɓɓito yaaɓiña hollaɓe ɗum ko wawɗa ko helloɗa ndi ɗon noon an yande go mawɗo hawdi ɗum e ɓiɗɗo mum ɓe nokkimiran on ha heewi ɓe ñaami mawɗon tawi o ɓiɗɗo mum no wawi sayre wawi nokkuɗe ɓe tappidin ɗon ndi lanni mawɗo wi e ɓeyda e baaba o inni ɓe ɓeydi ɓe tappidi lanni mawɗo wi kañum haali mawɗo wi on ɓeydani o inni mawɗo on ɓeydani mo tappidi haali lanni manni gonno a ɓeyda wo baaba mi haali wo awa joni noon torano lan Allah yo Allah okkoran ɓiɗɗo oyi baaba min koy wo noon ko gaydta ko ngam mi yeyi wa ko wawɗa ko mi yi torano lan Allah yo Allah okkoran ɓiɗɗo an on ko wawɗa ko mi yi ko hellagol maaro donc wonani on tigi woni suka mo tawata hay e hunde ala ko nafuɗa société o suka piyowo miñirawo mum ko gadda baba mum fi kuntal biredi kono waɗi na kotan bantiɗan ƴattinmi biredi wangal ko trawi komo wi waɗi ɗam tan ɗum di donc sifa ɗum ɗon fof si iwti ɗon wan amana sadian tarda wa aslihli fi dhurriyati rôle ma ko ko jombugol jombu an kadi ekkitoɗa heɓama waɗinana dépense mo yoɓana joddi suudu heɓa pay koye naɓete koye l'école jangga an kadi wiya hino ɗo mi addani on ɗo ɓiɗɗo hunkiɗo qur'ana wa aslihi fi dhurriyati inni tubtu ileyka tuubu artaka Allah wa inni minal muslimin jeeye yimɓe jebbiliɓe yimɓe netiɓe waɗuɓe doyi na tufo wo yimɓe na ɗeɗɗo yimɓe fi no satti no mari ɗoɗe toɓɓere nde mi sakkitorta nayi ko sukaɓe haɓɓuɓe haɓɓere goro ɗaɓɓiti iblisa ha yi iblisa huuri hoore mum an ɓe sukaɓe no woɗi haɓɓuɓe haɓɓere goro ɗaɓɓiti iblisa seytane en no gayi bon inna ko enen fottuno ka shoto ka boîte vraiment fi mum ƴettimen hari koyngal ngal hari no hayli winiri ɗin katta ɗo wawini joni en faala en fof e woni groupe goto joni on andi iblisa kañum kadi Allah no farli iblisa goɗɗum no wodi ordre mo Allah jonni iblisa Allah daari kutiba alayhi annahu man tawallahu fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila adabi sa'ir Allah daari farlama e makko kanko iblisa wonnema kala arɗo ha tawimo wi yoɓe naɓiɗum Allah no wi yo majjin on tigi o walla ma wona to yayite ko ɗum suka on ara e ɗum hewro lawol bile wo c'est très bien weddi ko warɗa kon kono hara yi bon o coiffure ma ɗo no nani min mi faalira faala coiffo yiiɗoma wo anda hande kadi ko ene woni groupe on sa coiffo ɗon andi coiffure ji gono ɗon ga on tigi coiffo ɗin e ɓuli sara ɗum wiya kadi haray mi faala ya waɗu koɗol waɗu cheenuwol dewta ɗon hoota nuru ɗeggite ma kadi no ɗo hentori ni min wili tala pooɗu dorogon ha ɗe wojjira feeru sotowa haray ko ya ñaamu ñooge o so tawi ko ñaamete kon fof e nder andallah mbo tawi ko ñooge ñaamata an jeeñiɗa ha ñaamuɗa ñooge awa ñooge jiɓata ko kon ɗum nanguma
Comment n'embarque ko wi ko si ha bitu banan nganga kan ko yupi ba wallahi ay suka be na ya ada bay po omban na be sika ko dum dawe bala ake ma ko tay dum ba nakitin bu dewta non padi ngi 5 kilo ala jodo e café basa no jodi don kala mo yi no poda bubu ngal di don dari keswal no ma igoga kene o holi dungal nanni mo kawre wi awdo gini gal kaska kamungal tipi e wala dum ya do suka no sawapa l'État ne fait rien anta di don ak maki yo don ko do wonda fe na de ta on do kamaki tellement que quand tu as là que tu te tasses un coup moi je vais aller dans demi parce que lui-même il est demi ça c'est bizarre donc si pas bien sukabe hande bengino woda tori Allah ya Allah itu ka don hakkana be ka pewa de ka kulol Allah donc dum do woni exposé anno be tan ke seni pempo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en français ok d'accord donc holli wo en jummudu dum do seeda ka faransi ay communauté tati bien le sujet est axé voilà. Le sujet est axé sur la jeunesse, l'islam et jeunesse. On a commencé d'abord par définir la jeunesse. La jeunesse, c'est la période la plus précise, la période la plus précise de la vie humaine. C'est ça la jeunesse. Quand on observe la vie humaine, on peut constater qu'il y a 3 périodes. Il y a la période de l'enfance, la période de la jeunesse et la période de la vieillesse. 2 périodes sont moins pertinentes, notamment la période de l'enfance et de la vieillesse. L'individu musulman est moins rentable. Plutôt, il est à la charge, n'est-ce pas, et de l'État ou bien de ses parents. Et donc, quand l'individu musulman devient vieux, il devient encore faible. Parce que c'est Dieu qui dit, quiconque nous donnons la longue vie, nous allons lui réduire la force. Parmi ces 3 grandes périodes, la période la plus pertinente, c'est la jeunesse. Et si l'individu musulman est physiquement apte, moralement apte, rentable, convoité par toutes les composantes de la société. Et c'est en ce moment que Dieu encore se déclare candidat. Et donc, à partir de la définition de la jeunesse qui constitue le premier point de notre exposé, nous avons voulu également dégager la place que l'islam réserve à la jeunesse. L'islam réserve à la jeunesse la première place, parce que c'est la place des prophètes. Dieu a accordé la prophétie à la jeunesse. Il n'a jamais choisi un vieux pour la prophétie. Mais il y a eu quand même des prophètes qui ont vieilli dans la prophétie. J'ai énuméré les quelques versets coraniques comme preuve, notamment quand je parle de Jean, Yahya, Dieu dit aux gens, tiens fermement au livre, lui donnant la sagesse lorsqu'il était jeune. En ce qui concerne le prophète Moïse, Moussa, Dieu dit, lorsqu'il a atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes sagesse et savoir. C'est la même chose avec le prophète Joseph. C'est presque les versets sont identiques, seulement un mot qui les différencie. En ce qui concerne le prophète Jésus, Isa, c'est à son âge de 33 ans qu'Allah Spantala l'a amené chez lui. Donc, c'est ça. Et j'ai parlé également, j'ai donné des exemples à des jeunes qui nous ont précédés, ce que ces jeunes-là ont pu faire dans le sens du rayonnement de l'islam.
je vais parler du premier ambassadeur de l'islam, Moussa Ibn Omeir. Il était jeune. Et les combattants de l'islam, je vais parler de Ali ibn Abi Talib, d'Amr ibn al-As, l'ancien gouverneur d'Omar ibn Khattab de l'Égypte. Et des jeunes aussi qui ont contribué avec leur fortune dans le sens, n'est-ce pas, de l'épanouissement de l'islam. Je vais parler de Ousmane ibn Affan, de Abu Darda, des jeunes qui étaient fortunés, qui ont mis leur fortune, n'est-ce pas, à la cause de l'islam, pour le rayonnement de l'islam. On ne peut pas parler de la jeunesse sans parler également des filles. Je vais parler, n'est-ce pas, de Asma bint Abu Bakr. Je vais parler également de notre mère Aïcha. Lorsque le prophète mourra, notre mère Aïcha avait seulement 18 ans. Et le prophète a dit, prenez la moitié du savoir musulman, n'est-ce pas, de la main de mon épouse Aïcha. Et donc, maintenant, quel est le rôle du jeune musulman? Premièrement, c'est de s'instruire, c'est d'apprendre, c'est de se cultiver et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Observer une bonne conduite à l'égard de ses parents, le respect, la modestie, leur aider, leur donner toute la bonne considération. Et jeune musulman, ce n'est pas celui qui désobéit à ses parents. Un jeune musulman, son rôle également, c'est de chercher une option rentable, une option professionnelle pour être utile, rentable vis-à-vis de la société, que ce soit juriste, ou bien médecin, ou bien technicien, ou bien commerçant, ou bien un ingénieur, pour être utile à la société. Parce que le prophète a dit, le meilleur de vous, c'est celui qui est plus rentable vis-à-vis de ses semblables. Un seul musulman, ce n'est pas celui qui est paresseux, qui n'apprend rien, c'est-à-dire qui ne contribue pas à la bonne marche de la société. C'est aussi de se marier, c'est-à-dire de faire une famille aussi bien édifiée, bien éduquée, pour contribuer au développement socio-économique, n'est-ce pas, de sa nation, de son pays. Et également, enfin, j'ai parlé de ces quelques jeunes qui se sont égarés, n'est-ce pas, du chemin de la droiture, qui constituent un fléau, de véritables problématiques sur la société. Des jeunes qui sont là, qui ne font rien, qui s'adonnent à la drogue, aux débauches, au vol, c'est-à-dire des jeunes qui dérangent la société, qui ne contribuent pas à la quiétude, à la paix dans la cité. Donc, c'est pas bien ça. Donc, des jeunes qui sont là, qui ne font rien et qui accusent l'État. L'État ne fait rien. Quand l'État te confie un projet de route ou bien d'un pont, tu n'as jamais fait l'école, tu n'es pas un ingénieur, tu n'as rien étudié, tu ne sais absolument rien. Comment tu peux gérer un seul projet de l'État? Tu n'as jamais fréquenté l'école. Là où tu es comme ça en accusant l'État, quelle est ta contribution pour le développement, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire? Donc voilà, d'une façon très ramassée, mon exposé. Donc j'ai parlé de la jeunesse et je remercie tout le monde qui ont fait ce déplacement pour nous prêter leurs oreilles attentives. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous tous des bons musulmans et qu'il guide non pas vers la réussite et que notre salaire soit le paradis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.